KMDC but Executive Member Tyngka Khasi Hills Autonomous District Council Leit Shillong Delhi Kynduh ia ke Myntri bepet ia kepala Tyngka ke Sorkar Pedeng ke Nirmala Sitharaman banyo ia keren habede bat buntli projek bakum ke council ke de banyo lingba ke tanat pela Tyngka jong ke Sorkar Pedeng. Ia kini kekenhun lelam du UEM ketenat development ba powel soklet ringkat UEM ketenat finance ba sebor lang warba ba M makedo MDC ba dru ki officer. Minta kasni ni nakaliang juga state committee juga khasinews accommodation council ni berpa ko jik dokumen nya yo punya Kynduh ya ka finance minister juga India ka Nirmala Sitharaman ka bangi awan banyak di katu ni kimat di PD baka council ke jongi bat kamat ka ban kong ke ding ya kan lo ka 15 finance commission di bak mak baro ni layo ya ka jengerap baka finance ministry juga Sorkar India berapa cekam dekat ministry of purchase agak beri bat kaji cekam jongi kilak jengerap di pai lama kebagian ka katai bat antai ke bagi ong inilah Khubor menyisimpi ya ka isi ya council la syam kita sibun gijik ya kejeng bebet babiang bala penong ya ka ministry bahkan pelai ya ka pisah kamtam ya ka second installment nadu kusnam arja ka kui aku ingre kran bak minister ya ki jeng meng ya Kynduh ni lebatai ru ikilat ti ke bangi ya sim nadu pengila simpi ya kene ka isi bak ka basketman kalong mana kaliang jok ka minister kala skor ba ya kejeng batai ke jongi kalong posir bang la banong ma ti haring kala kularu mau bahkan yarap ban pelai ya kene ka pisabat kalau masa yang yiru ki kata ni kijing hak ki bang jire bande bak babon kijing hak ki jogai ki ke mana kalian ki isi ni ngelasim kamtam ya bang yang penengkam ya kata ke portal nanti ka jengkam di makin ya nanti bagi siu ya ki bill jom ki projek jom online route ni lari kata bak basukman kalong ba nak kalian jo minister kala udonang ru additional secretary jom ministry menir ru irayo punya Kynduh ya ki joy secretary bak officer nak kalian ka purchase ministry nak kalian tu kilang positif hai ke bani lonra bagi don gajing teman mana kalian jo ka finance ministry asyaban put kini ka 15 finance commission dan ka 15 finance commission kan put ka Leit Patrick Khubor jong sama ada Rio waswaj kata kan pulai supaya kan second installment berikan ka pasal jom araja aku ya tinggi nalor kata ngiliat keren dia kipat ki jengkam nak kata council ke jongi bahkan ai lembat ki special package mau nanti ki song jarap saja materpang nak kalian cakar proses skor dia kata ke ika bangi ngirong dapat hal ini bangi konkret ke projek ke scheme banyak sa submit jadi siapa ke ministry ke jongkang ni software ru bangi war ni di download ki officer di jadi ni lihat test tambahan yang ketam kini kasih ke bani kong hadir banyak syukur ke isi bangi Kynduh parti central military kalau kau skoplan buat ada kesin kepada kongru nak kalian kami start lah skop mereka yang terjadi ya ni Kynduh aku tambah yang kami ini dah gajeng kerman plus scam kita gajeng kerman plus scam nak kalian kita Sorkar plan kumtam dekat finance ministry tapi dia ki line ministry gilaban penolong penolong dan gilaban ai kita gilak jengrap khang ba ka council ke jumi ke yo batrai tentang mat pendek ya kritik ke store ni ban pek du ke Khubor entah ka roi kepar kabit kabiang jangka jenekam di ini tadi dia Kynduh ni sokman du bagai ke jemaat jumi kam sebelah tu di jengko di pikiran tak ke bangi Kynduh officer nak ki IS level lah di joint secretary kilom charge score ke di kebati ki appreciate ya ke jengkam ke jumi memang dipercang materi akan diubek ke bukut tampak ya kabak yang bawa transparent di tahi bangi kawan power point ni kan